Wasya wa Muimi. Mwana musesia ni kilungu cha keli cha Wasya wa Muimi. Va mutongo TV ngwatani amukamba wina kwa Steven Mwema na twende no sisia Uimi wa Miti ya Ndawa ne twentie ko ya musi twa manguko twa masindu siki bathokanio mbaka ona mboka lakini muthenyani wa munthi twinena undu ni utavitie na Muimi wima Miti ya Ndawa kalivo ndini wa kilungu cha keli va mutongo TV ngwatani amukamba neta wa Steven Mwema twende tuise mute wiba uita mawoke bathokanio yu wambia Miti ni ndawa. Miti ni ndawa. Na watu ima miti tu ima mbemba kana mboso. Ina miti tu ima peke yake. Ya kuita mawila matabo wa hospitali. Yani wando panga yu tilazima nithi kwa ndakitali ando nesingano. Miti no kuona kwa huku wande. Watu inaeke 10 ile sia miti ya ndawa. 12 acres. Mauta mutambuko. Mauta iteusia ndalisa CH pylori la sia mie. Dawizi sio ndesi vangi na iteusia sia mie oboa. Yu no mwa miti la yita. Miti tu ita haki bakikamba. No gutu ita papea kapensis. Papea kapensis. Ni muti kati wa miti la yita maume bina. Mauta mutambuko. Mauta iteusia ndalisa sia mete. Itewi kwa tandu itaboa. Ni muti unenga mundu ubulaniti na mitenge. Ta mutongi tu ita mubela. Atuibula ni akitheu. Atuosa mutongi tu ita musoka. Masiro sio ndano maki no miti ya kambani. Ini miti ya kambani ayo ndeje ba. Ini botany center na ikuita miti of miti species ngili 10. We ya kuita mwela matapo wa hospitali. Ko wase oyu tuita kiba. Kiba. Na nichobula na sia miti na atala. Sio kengi yekia pe mutongi tuita kito. Kito. Yubula ni akito bundene. Kito ne laiwa imiti na mato. Yubula ni pamwe. Ku ndawesi wabulani wanenge mundu wa mutambo ko netha ndaenda. Kethe wa meiwendi. Mundu iteusia nda kethe wa meiwendi. Kana ndo ametha na thino akifafa. Ukethia mundu no baluka. Kana ukethia mundu no kwa mwele. Ubulansia mutusu ubulansia mitisu ingi. Kondo tumikawe uwa. Tumewigwa kata mauta ndetema. Nuita ndetema we ugoka. Malaria ila ya mete pio. Unyusa na subu nguko. Iwi woka. Ubulansia subu nguko. Na mundu anyonda kwa tawani malaria ngi maisha make onde. Wendo mbya yindu zo kwa ndetema. Aje unyusa once. Na womono mu. Ono mito numu yondo weka. Yani wendo panga isi not vaccine wanyom ndio nywa kwatwa ni ndetema. Nzanzo. Milele. Onywaje mutigwa wigwa kapa mitengi behavior all. Mutono yu wosa mato katanduka kana wekana. Wosa mato na makonde ma muthamba yu. Makonde ma moto yo. Na matu na miyago ukakima pamwe no ithe ucha na wamino the choyo so kwanzu kwibulania pamwe no jia wikunika bantu ba mitha myongwele ketha ni mutambuko lakini ketha ni teusia ndukunika na yu elawa kimakimai wosa mutu kana waziki uwe kila bulania na okwanzu kini chocha with the ucha yu kila wosa ba a combination ya matu makonde imi na wamino sunga wibule no kwanzu kino ikunika wasunga kwata mutu kana kwata liquid na wakunekana huyu wakunekano wanenge mundu wa mutambo ko netha nde utembea no kwale wenjo indi malendo mamwe amukae sawa ko yu mundu no abange yu akaima mutu no ndo wake ndo chikichoka imete yonde twemete batu imete ndo wa ndawa baike ndo kingi twemete bya wayo so kwa musino ime mutu akabanga yu ndikaima mbi ambe osino yu na mala ubanda wata wasa ambe osia wonu masia tobelo twini na twegwe twitune ba uyenzi wibando ithangu ne kano obala kwendo ngithi sibume na ukwebindana taweza kutika ni wana ndo tona kwe wandawa kwambia miaka 5 itha we ready kutumika okay na ko uamina kubanda miaka 5 withotona kunyamatu twasia watho wakitheka for example mitela ibusubia nibaita wayo itono kuteithio kethia bai uyonge uthukuma mutolonge twethi wase twethisia muteyo twithio sisia muteto ita kibote kana erythrina abisinica we erythrina abisinica kibote nicho ne wa kibwasya ngombo echo ne wa siju ka kwamba uthio ka songi obu kana kathambacho uthio kirevu iwe yo baisengela kwa matu kwa kana tutafika kuno tutafika kana kiwe scientific kana kiwe scientific cha kusonga bu ikire tusakako kana no kiite ngombo tutafika hapo balaki
mwendo museisia o twende na kilunguki yitu ambothi kusisia muti wita muvuti nikenda indi tutavia uitacha nawe kana no ubando bumusi nikenda ukesethia indi pandu ba kuima mbemba ni wai makendo kitonya kwete mbesa tuthi mwa kivuti nicho tukita Erythrina abyssinica nicho kiyu nicho kiyu kicho kivuti yu okay na indi mwendo museisia ni twavika tusisi kivuti nacho kimawata na kitonya kutethia hata yue mwambie kikita arithia tukita Erythrina abyssinica kana kivuti kana muvuti kivuti nicho kimesia naturally kana be undu tonyo kibanda nicho kimesia lakini kibanda wakichuma sembe sida ndune ni bandawa wasoki uone no banda ni kamianesa utono ibanda ubanda undu banda ikolo ko amba kwetela yumyambe ikamba koma pyo yumyambe osiago ndi wana mbinge bya maridadi ndi wana kibana takina mbewe siumangi kana siumagendo kibana siuma cia malambe ngioka kiumia mbe omoti wonde onondo tute season ya malai ino tute season yuyu yetha season ya ndi mwi wa kenda so yumya mala na yumya imbeo bwe yuko kwa ida ina mbeo na umya mbewe cia yowe kana nacio osambe usuke ke kiwone na isoki kiwone yumya ngwibanda ino i transfer pala kwenda itono kwibindana ata na umuti witu kana no wikati kana no tumika okwambia mwako mwino utumia nundu kivote kitumika muno mauta tonsils siemete vyo tonsils nicho ngai thiciaku cia mimeo ni ngombo kana bado isu ni ngai no ita ngombo ila simba ko sio ngombo sima nacho mumps bayameneka no mundi cieta baicha ucio mundu na tene cia ikuo ni ciita wona kivote iko songithia kana kwa bathini ni nakwa no gisorutavia kana ila mundu asonga kindu chu science ni etikela kana mundu asonga no science yetekela byo wasonga no boy namba icio ndesi yetekela duniani wathio kwa Ethiopia with their message wiki tu sele tu na wisonga no kale akwiki abayondo oyoko ikisongithia othiokete no yenu kemote usisietina azietina undo asioka ni kule yui Ndawa wasonga ndawa lika mwene kimuti lika mwene kana lika ngata wasonga ndawa lika mwene kibathukani wasonga ndawa ilo nyusa ona hospitali benda loto no singano kukila ndawa ye muthemba wayo wendo banga mundu wasonga ndawa ibako mwe no wasonga lika ngata no kale wasonga uya gukothio ko buse mangite ndoboa ino ndawa ithi na ndo mumilela wa makomete makono ta ndoto undu na wasoma Biblia Ezekia wa imwe atumwa mwathani wange yoko mwe endo kimwe mutemo na no boa na kala miaka 15 kuni kindu wika kwonwa woni vision nona sisi na itina ngobo ayendo boa ndawa ida zeuma ndawa yeuba usuti kwetha mundu usuti we yuwa owe walikela baina no woka yuwa tweka walikela kusonga na kuthio kana kulosia na itina songa go mundu tweka hapo ndo yuwa songa ani wasijue uyuma nomba ndale tone na mundu magitiki usine we nako yendi kuona bau okay Wasya itacha unacho nikiita tonzo siemete vyo nikiita ngombo isu na ikiita mwimbo wamwe ila tumeita wedema na ndiwa ila mundu mukamuito sometimes ni wetha aimba mwi isu no ni wale ino tumeano tukivote ne mutemo bo imomba ome ni mete tumike group ni ameteta twasi momba ome kilia mbiti kitanda mbo mubila yawayaka musoka itolo mugatha munguthe mwela ndathe mukele bai isu metemye sita wathe kanza sindu ta mauta mitambo kwa mulama ema lakini kwe meteme bo yuta kivote chuase mukawa kitumbu isu meteme bo onoka nyowe muito ndo kweka lakini momba mo kanyowe muito wana kende nekule kilia mbiti na newa ni sumu wake thakani aye bai mutenga iwa amba sumu kilia mbiti nditha aye sawa kilia mbiti ni matumizi ndo tumekela itesekie bai mutesumu kilia mbiti ukayati ugwa ni wane chuwa ndo ndoweka ni kithimo icho kibata waya mbingi waya mbingi na mutu tu wona kajwe lebe ojondo tuose obasiata oyo wika kana kusonga peke yake woso no kusonga ngombo lakini mwelangi no thia ukavevya uthia icha ukavevya mote ikonde na waivevya ikonde yani back ikonde sio umiru undu iki amwakine kabya no ikima kana ithia yetweka muya yu mundu anyusa na ithambayo wesuya wathela nicho osuni mwimbo thina wa tonsils no mato maitumika kindu
matu nditumia matu kuno lakini mo ndawa no tulisoma na miti yo ndekela jita ku kwevindo ndoma nito ki yumo tolonge to thibala wene wewe twithi kwa mutu to muvuia muvuia na clerodrum izino na ila isi clerodrum keke no ngi waita erythrina bisinica bisinica na gune mutika ti mitilaria itoka tala kuwene kitwi masaku yebi kama miti 50 pakwa kwenda yana pani ne 5 lakini kwata miti 50 kaunti 3 wena 5 na hizo ndizo uyo mundu ngezo kuomona miye kati ya 3 twika preserve nundu ngeyomba mundu ngwiye amuye mondani widen nundu wese mundu aile tuno miti ndamu ya bandu bangi ndamu ya kunta kuye ilobi masaku kana ko matown manene amuye mondani na ewe muyani umuntu si wase ruthi kuita cho osu mubuya na witete mau mainge kwa kana uthi ndabise kuni kenda wese thento amana waweta mubuya kana clerodrum this aningi tweke twito clerodrum twisila batyo twisila bai twito clerodrum muvuia iwita muvuia kana kivuia we nabako beto mitito mu atona mundu wa batu preserve miti ndo na yamewa kivuia muvuia kana clerodrum mysoides nicho kiyo niwo yuju clerodrum nikatoa miti la mukamba watene wanengete nda yake na muvuia muteta mukawa ni miti mukamba tatia na ni waseba sio mangi wono waseba sio mangi yo wati low wati la ibesi yethia ikebuntia kwa thana mangi nondu bawe weekend tabamba ko wase one muvuia ona sawa ambako ngamelobu mondo museisia nitwabika nthini wa mutu wa mwiso la tukwetha tunene muthenyani wa munthi Muimi na ndagitali atweweta muvuia kwa gatu sisi tumana na uo mutu utumika hata na nengwesa kutabia kamoteka watikwetha nena kokaki nundu pa isa wale yono ndaza ni milima na mabonde nigenda wese ya bikanga ba utena kamote umbi ya utena kamote ka utona ikara aika utena ko kutembea ni kwa masaa nundu akola kwe katu ambate yue wasya muvuia watumika kwe kara muvuia watumika usopya mangini vesi isi matene ni watumika kwikya ne katu kana yigwe metoke bwo awetwe mubuya oneko nyama weta mujugairia muti waje yawo na masini mautumia na lakini kila cha maana muno cha gopyo niwo wita aume mabingeta mauma mabingeta yu ewe mundu mende kuma no eke kuma ndawa yeno some of sindu mu iletwa no tuma mundu mabinga mu mono tacho kindu kimwe keto no tuma mundu mabinga mu mono ni myaka na mundu wethia ndo uthi kwema munda ndo kala munata kwema munda munda my forest whether tulete muno yubo bo na mu kama binga sida singai this process siwa this ukaikate thino ila en large neka binga either no twa no kwatwa thina ukethia mumma sasi onthe kana makabinge ko kethia maikuma elaita wa leaking oketha siuma leaking wese the mumma moto onota kwa majuma nondo ila pressure yakubine ya blood prostate ya neva yese the yate no swa mumma kana kabine oketha ni abinga ndukumanga sai mubuye oyu oni wo tumiangisia guo kana mbeu ulaisia ukosoke kya wa blender kana kosa ndio akima na ibula ni akewo na mundu anywa litomwe amina litomwe uma ko yu wisa waicha utumia waicha ingisia wisi tumeka the seeds timato timato weka okima ingi nisio tumia sianara okay asikelo kwenda ndio overdose na peke kiasi kinini uketha chini alafu inywa indi na usi wapo acha kupinga mumo kupinga mumao anubula we mete ya ndo ala matakoma matakoma yani they know insomnia no ando ano makoma makawata maise bano ni ngiti na mayini ipendawa kana yuyu ibe muti lo tutumia ukathamba ugo uikoma uyota nai ukathamba msindu sikethela uyota nai cheni kisi ndo kamba cheni pia ndo ngima weta wanangika amwe uzi wa mundu kathamba ngaiba imuti utaomba uzi wa mundu ayota nai weta wata
ni mutito wita ya wayaka lakini tutumia gwigwoka numulasia mutito wita mute muko no yike mutungi twita moso alafu webebia wetweka muya na wega kuoda na kuthamba ni saa etwimi na mutu no banda wata kana utona kuwe mata uyo tumekangisia gwe no sibanda bado na ni ornamento ornamento ni kendo kibera ila ya maridadi ila kundu kwetha ni mutu ornamento we mthini wa classic ni muvya muno ndone na ituva mutongo TV ni muvya nona wingumbao isi nono nyendisi kana onanga thisi kulu kusoma thisi ndo isi onde muvi ya mwa ndisi aneso kwate maseto asio erithrina uno weta makutukuti na masai ni mutu ila ya nenge twenda ya ni mbai sionde ona nandi na samburu ni muvya muno na kwenda atunga muvya muno ndo ndembelea museisi ni watetheka muno ama natila sima wime mbemba nikenda utukane wima no wime meti kwanza meti yake thekani ngitendo ndo ngitha cia twiko na ndawa tuyikia fertilizer ngitha gwembua ko uwe no kugoketha mbesa tu yo kugetha peke yake ubingita mwimo na ngili 50 na kuiwa tinga kwite 50 wathiki jambe ndo thiotemwe no watemwe maisha makwi mathea ndwikala yuni ndakamutikane ona ngili 50 cia bandu na yuna ngi na iwe none wombi wange yundo ngai wombie mutoswili we mbola no knowledge anu matesi ibo biblia ya asiano mako maani kwa chao ni kwa umanyi ni muvea asante ni muvea muno munda museisi nondo wasese kilungu kicha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwatani ya mukamba ni mayo munthi ni yethe waike bathukanio twaliza siema twathia ngongo twabika ba nikenda ine wisethia ni twakuona ti lazima uwe mbemba na mboso na sukuma na sindu sike bathukanio nikenda wisethia wakwata mbesa Muimi latwene yake muthenya ni omunthi atuya ona no uwe kindu tanyitha ciana kindu ta kunanda wa no kethia uyo na ngili ite sio bandu na mbesa ingi mbingi sike bathukani nyene tawa Steven Mwema tukoma chumwani chukite tuwe kindu kike bathukani kwa uyu tionesa ni kwenda usese mwailu wa ilungwila siati Wasya wa Muimi.